Nastavljač imamske službe i tradicije Hafiza, čuvara Kur'ana u Banja Luci, bio je Hadži Omer Efendija Džin, poznati alim, u vjeri učen čovjek i veoma cijenjen u narodu. Čuvena po njegovanju vjere i islamske kulturne baštine, porodica čiji je Hafiz Omer potomak, bila je 4 vijeka vezana uz banjalučku Gazanferija džamiju. Porodica Džin ubraja se među najstarije i najbogatije banjalučke porodice, pa se s pravom može reći da su starosjedioci u gradu na Vrbasu. Porodica je iznjedrila mnogobrojnu ulemu, imame, muderrise, hafize, kao i vakife. Potvrdu za prethodne navode nalazimo u dokumentu o nasljedstvu u kojem se vidi da su članovi ove porodice bili pripadnici ulemanskog kruga, da su prenosili učenje islama, te da su bili višestoljetni čuvari Kur'ana časnog. Hafiz Omer Efendija Džin rođen je 1911. godine od oca Hafiza Ahmeta i majke Emina Hanume. Nakon završenog mekteba i osnovne škole upisao je ujedinjenu medresu koja je nastala spajanjem Šibića i Fejzija medrese. Kao marljiv učenik savladao je osnovne islamske nauke i stekao titulu Hafiza časnog Kur'ana. Premda je nakon završene medrese imao nekoliko ponuda za zasnivanje radnog angažmana izvan Banja Luke, odlučio je ostati u rodnome gradu gdje će provesti cijeli svoj životni vijek. Nije se dvoumio oko izbora mjesta za svoj radni angažman i životni ambijent. Izabrao je rodnu Banja Luku. Imamsku misiju započet će u Hadži Salihiji džamije, te će se tako staviti u službu svojoj vjeri i svome narodu. Odlukom ulema Medžlisa od 17. aprila 1950. godine bit će imenovan na mjesto imama i hatiba u Gazanferiji džamiji. Ovim imenovanjem Hafiz Omer Efendija nastavit će tradiciju porodice Džin dugu 400 godina, jer su upravo članovi ove porodice tolike godine unazad imamili u ovoj džamiji. Kao vrsni poznavalac orijentalnih jezika imao je biblioteku bogatu knjigama na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Svoje slobodno vrijeme provodio je družeći se sa knjigama, dok je ostatak vremena provodio u džamiji i na njivi. Ostala je zabilježena njegova izjava da je od ovog dunjalučkog života uzeo samo spavanje i san. 11 puta je obavio hadž i molio uzvišenog Boga da ovozemaljski život završi u jednom od svetih mjesta. Da su ljudi koji su se okitili znanjem često skromne i pristupačne osobe, dokazi i način na koji je živio Omer Efendija Džin, koji se s blagošću i jednostavnošću ophodio prema drugima. Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka i drugi imam Ferhat Pašini džamije, Mersudin Efendija Hodžić, autentični je svjedok lika i djela Hafiza Omer Efendije Džina. On ga se sjeća kao pravednog, principijelnog, temeljitog i predanog emanetu vjeri. Sve ove osobine koje su ga krasile uvrstile su ga u plejadu banjalučkih hafiza i alima i on je zapravo posljednji u nizu koji je držao pristup i metode Hafiza Nurkića, Hafiza Maglajlića, Hafiza Zahirovića i druge uleme, jer je bio najmlađi među njima. Pričao mi je Mersudin Efendija da je punih 5 godina dolazio na mektepsku pouku kod Hafiza Omer Efendije zajedno sa drugom djecom iz Vrbalje. Hafiz Omer Efendija bio je jako pažljiv prema djeci i nastojao je u svakog od njih usaditi duh vjeri. Često je Mersudin Efendiju nakon završenog mekteba odvodio u svoju biblioteku, te mu je između ostalog govorio i isticao da ima knjige koje ni Gazina biblioteka u Sarajevu nema. Na vratima bi ih uvijek dočekala Rašida Hanuma, koja je bila plemenita, ugledna i poštovana žena od džematlija. Premda je kuća bila skromna, odisala je čistoćom i skladnošću, te je uvijek bila otvorena za sve goste. Mersudin Efendija pričao mi je i to da je petkom dolazio na džumu namaz kod Hafiza Omer Efendije Džina.
Hafiz Omer Efendija imao je običaj da prije obavljanja samog namaza drži predavanja iz oblasti tefsira i hadisa, a također bio je prepoznatljivog mekama sa određenim pauzama između ajeta, što nam govori da je razmišljao o proučenom kuranskom tekstu. Tokom svojih predavanja koristio je različite metode i tehnike, od tihog i povišenog glasa do različitih gestikulacija. Pričalo se da je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja na hadž učio suru Taha u Harem Šerifu u Meki, a također bio je i vrlo rado viđen gost i predavač na mnogobrojnim mevludskim svečanostima. Cijeli njegov život bio je prožet Kur'anom časnim. Riječ Božju i uputu prenosio je gdje god se našao, pa tako i za vrijeme hadža u svetom gradu Meki, kada je učio ajete iz sure ili poglavlja Taha. Prvih 6 ajeta stihova glasi: Taha, ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji. Objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visokih, milostivi, koji upravlja svemirom svim. Njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. Hafiz Omer Džin preselio je na Ahiret 1988. godine. Ukopan je u haremu Gazanfer-begove džamije, desno od ulaza. Dženazi namazu prisustvovali su Banjalučani svih vjeroispovijesti. U ime Srpske pravoslavne crkve bio je prisutan Vujaden Novković, dok je u ime Katoličke crkve bio prisutan Vlado Lukenda. Iz porodice Džin, kao što je već pomenuto, potekli su mnogi imami, alimi i hafizi, čuvari Kur'ana. Pored hafiza Omer Efendije Džina, u red alima iz ove porodice ubraja se i hafiz Danijal Efendija Džin, koji je rođen 1891. godine i njih dvojica su bili amidžići. Bio je oženjen Azamina Hanumom, sa kojom je dobio ukupno 9 djece. Cijeli svoj radni vijek proveo je u Banja Luci, obavljajući imamsku službu u Stupničkoj džamiji. Pričao mi je njegov unuk Rešad da je hafiz Danijal Efendija svojim učenjem i odučavanjem pomagao ljudima, te je zbog toga bio jako cijenjen i priznat u narodu. Hafiz Danijal Efendija Džin umro je 1970. godine i ukopan je u mezarju u Stupnici.